شابانو و جمساب ما گوتو بو که چکک پادشاهیه و دوی نخوشیه ده پر لباوی خواه مقاطع بو وی که چکک کل لبر دلی باوی خواه گلک شیرین و دلالی بو بقاسی لبر باوی خواه دکت او قاسی جی لبر جمساب دکت بلی راستی اف بو دخواست باوی وی جی نخوشیه رحت ببه لنه دخواستش تک بسری وی ظلامی دلسوز وی که چکا که بدوی آوی لسر زمانم بو وی که چکا که همو نشیه بر زواج بخیالا دیتنا وی ده خورد چون کنگی که بر روشا جمساب حسیا بو و بر خودانا وی بهسته بو شدل خواسته بو که هر وی ببینه اگوتو بو که وی که چکا دلالی گلکی دبنی باندور و تسیرا برخوادنا جمساد دما بو جبر که حسکری خواه جشامران تفلی همو جوره لیدان و اشکنجه نداد دست لپیش چاوین وی قیمتا وی هر روز مزنتر دبو نه تنی قیمتا وی پرتر دبو وی دلسوزیا وی دکر که کچک حسکر نکم مزن جبونا وی ددلی خودی بکه هر روزا که دچو و وی حسکرن و حیران بونا وی مزنتر دبو هر تم گاوا کو سری خود داتانی سر بحالی وی شخوارا وساد گوت خوازی یارکی منجی هبویا وک جمساب جمن حسک بکرا اف چه دل سوزیه اف چه حسکرنک خورته اف اویندار خودی چه اوینک مزنو خورته مروفن وسا حیف و دوی مروفن وسا حیفن و دوی ورن پاراستن و نک خودی لبوان درکون چما و کس نه از بم چما از با علیکاری اوی مروف دلسوز و رانه بم مانه از دبیجم دوی هنک خودی لی درکون چما او کس نه از بم پشتی دمک شابانیا کل بردلی باوی خواه گلکی دلالی بو نماکاری بو به وجدان و دلی خواه چند جاران دا علیکاری خدمتکارن نخوده خواه به دزیکا خواه برده بو هنده زندانه خوارنو و خوارن جم سپر بربو هگر نوبداران فرسند هبویا لاشی وی جه که جبر لیدان برین ببون به دست نخواه درمان دکر هگر فرسند ندیتا ملهم جره داتانی و دچو شروجا که شعبانیه کچا پادشاه درمان خوارن و خوارن جوی ردانی و برینن وی درمان دکر و ور هنکی دن روح کتب و لاش جمساب و لحنبر لیدانه هنکی دن ریا خوی زیده دبو هر جاره که شعبانیه به دزیکا وداد زندانی هنداوی هنکی دن نخوینا وی دکلیا سر و دوستانیه که خورد نافبر وانده آوابو دبو شعبانیه ایدی ببرین خوارن و خوارن درمان کردن لاش وی به تنی نداد سر لریه که دگریا که جمساب جوی روشه و وی عذابی رزگار بکه شعبانیه شوکه او فرسند تا که خدا بو بنده به دست خست با علیکاری چند خدمتکاری نخواه خواج زندان درخست و شان در وی کلهی وی آزاد بونا جمساب اوی سر گل کسان بخواره لیوی خواه آویت بو ناف هستین آزادیه و چند که خواج بر چاوان دالی سروزیر زو بر روا جمساب هستیا حتی جهات خواست روا ویا حفظا و شیره دخواست بری که پادشاه پی بحثه او جمساب بگره و ویدی سابینه به حفظه خواه کسین که وی شوه لزندان نوبدار بون او جبر وندا بون روا جمساب یا زندان جزا کرن هم لی پرسین دابو دست بکرن بیکات شاور رویا بو بالیکاریا کیج سرای درکت بو در و همجی شوپاوی دگراند پر نچو گاشت گوهک پادشاه کو جمساب حفظ رویایه پادشاه پیوین پر گرانج وزیر و سر لشکرین خورا گوتن و وان خواست که داولی بگرن یان اویج دولست جمساب روحی وان بستینه لشکرین پادشاه لهر دوری باجر لوی دگریان های جمساب جوی هبو تم خوال جه کی به همه دگرد جه دگرد و تفدیر جدست برنده حتی بسر حمد خواه هات خواه شارد و جبلی چند کسین که محسوبانی جه را دکرن و خورید کسی دن نده
سقرên padîşah jî li pê wî bûn û li her deverê bajêr şopa Cemsab diajotin. Wan zanîbûn ku hinek kes rêberî û pêşmertiya wî dikin û wî vedişêrin. Dîsa wan zanîbû ku ew ê bi rewşa xwe nikaribe zêde dûr here. Lê dikir û nedikir, ew zef nedikirin, vêya jî ew zivêr dikirin. Li ser vê jî eziyeteka mezin didan kesên ku jê diketin şikê. Ji eziyetên mexseda wan ev bû digotin zanibin ew ê cihê Cemsab bibêjin, nizanîbûn ew ê wî venehewînin û xwe jê biparêzin. Piştî ku hat ser hemdê xwe, Cemsab xwe gihand hevalên xwe. Bi wan re li ser êrişek mezin ku ew ê padîşah ji text daxên pîlan çêkir li gorî vî planê amadekariyên xwe dikirin. Lê ew hemû hewildan û keda wan bi ser neket û bi erdê ve teqiya. Şehmûr hevalê wî ye ku ew di bîrê de hiştibû ji devê hevalekî xwe Cemsab bi planê hesiya bû. Vê carê jî çawa bi plan û tevgera wan hesiya bû, çûbû xeber ji serbezîr û reşandibû heya serayê ji hemû planê çêkiribû. Serbezîr ferman dabû leşkerên da ku Şehmûrê hevalên xwe dabin dest bigirin wî biavêjin zindanê. Ditirsiyan ku poşman bibe û haya wan bi awayekî bigîne, da ku bi cihê wan hesiyane loma ferman heta ku ew ê nebêje Şehmûr berdin. Bi tawayî wî ji bira dernexin da. Cemsab û hevalên xwe haya wan jê tunebû ku serbezîr bi cihê wan hesiyaye û wan dişopîne. Şevekê serbezîr tevlî serleşker komek leşker dan du xwe hatin li cihê Cemsab û hevalên xwe lê diman, hinek leşkeran qor vedan û hinekan jî girtin ser wan. Cemsab û hevalên xwe ji ber vê sergirtina ji nişka ve bêyî ku karibin zêde li ber xwe bidin, ji hêla serbezîr ve dîl hatin girtin. Weke Şehmûr bixwaze wê nêrîna ku dibêje ruhê ku carekê ketibe gemara îxanetê û pê lewitî be, nema dikare xwe ji destê wê rizgar bike. Pişt rast derxe li hevalê xwe dabû. Qey îxanet jî tiştekî wisa bû ku kesê bi temiyayê nema karîbû jê vegeriya û biterikanda. Cemsab û hevalên wî bi îxaneta Şehmûr hatibûn girtin û dîsa ew wanîbûn avêtibûn wê zindana kûr, tarî û nedawî. Ji ber vê nexweşiya ku birîn di laşê wî de vekirîbûn, padîşah bêhal ketibû. Wan birînên ku mezin bibûn nema dihiştin padîşah rakeve û li hember êşa wan birînan nema debar dikir. Dengê nalenala wî ji serayê kêm nedibû. Her ku êş dijwartir dibû, hêrsa padîşah jî mezintir û xweştir dibû. Heşê qasî Cemsar li hember lêdan û eşkenceyê lawaz û zeyîf ketibû jî hîna ew li ser ya xwe bû û berxwedana xwe dewam dikir. Belê laşê wî heliya bû, nexweş ketibû û rewşa wî gelek xerab bû, lê wî hîna jî xurt bû û jê re digot em ê heta dawiyê berxwe bidin û em ê bi eniyekî vekirî ji vê zindanê derkevin. Yan bi mirî yan bi saxî, lê teqez ew ê bi ser bilindî be. Cemsab bext avêtin û îxanet nedanî bîra xwe û di wê hucreyê nedawî û tarî de ew jî ji ber birînên xwe dinaliya. Padîşah li nav nivînên xwe ji ber nexweşiyê Cemsab jî zindanê tarî de ji ber birînên eşkenceyê dinaliyan. Padîşah rojekê ji nişka ve şand pey wezîrên xwe û ji wan xwest ku zû werin dîwana wî. Wezîr ji vê biryarê padîşah ketin şik û gumanan, ketin texmînên giran û tirsiyan. Lê tevlî hemû tiştî tevilê li dîwanê amade bûn. Padîşah û wezîrên xwe li hev rûniştin li ser pirsa padîşah ewil qala tişta ku tînin serê Cemsab û berxwedana wî ya li hember êşê bilêv kirin. Padîşahê ku ji ber êşa birînên xwe hema bihesibîna ji canê xwe aciz bibû, bi hêrs û xeyt ji koma wezîran re got: Ma wekî din tirê tune ku hûn wî bipeyivînin. Heger ew li hember êşê diyax dike ziyafek wî, hêlek wî ya qels tuneye, qey hûn jî wira
و وی بدن پیواندن چما هاو هون لسر ایشه دسکنن چاوا هون لچاریا کدن نانرن و نادن پیواندن ماقی از بمرم و پی هونی بکن کو او بپیوه لسروان پیوین پادشاه و کنک آوا جمدی به سر کوما وزران درکه گشتک بجه خود سارمان چاوا نهال ریاک دن نفکری بون لخوا شاشمان هینا بخوشکی به سر هشی خواه نهات بون و نفکری بون خواه سربزیر جناوان دستور پیوی ج پادشاه خواست و گوت راست پادشاه ما وک هجر دیسا یاکو امی عقل ندکر جناب تا آنی بیرا ما هگر جمساب جبر اشک شکاندنی نپیویا دوی محتا نها ریاک دن دیت با نها لگوری که تیهشی من از دبیشم هگر که جمساب بترسه دبکو بپیوه و لخوان مکور ورک بکا او ریا کو دچا باجار بنردی لکی داری یا جمر ببیجه ده فکرم کو امکاره بن وی بترسینن امی بکن کو ببیوه امی جر بیجن حکیمان گوتنا کسین کو چبون باجار بنردی و شامران دیت بن و لاشوان خالخالی بن خونوان جی دبه وک خونا شامرانه و او جی درمانه ما چه هوجه کو ام اوقاس وقت بتا داکتنا کت جهوی ببیجی هما امی تسرجه بکن و خون آتا بدن پادشاه لگوری باوریا من روح شیرینه و دبکو او جویا بترسه و جه باجار بنردی ریم بده و ام شامران بدست بخن نزانم که جناب پادشاه ما و کما وزیران جویا را نابیجه چه دنگی پستا بناف کما وزیران کت لسر وی فکر سر وزیر دان وستندن بر به عقل وان و چو قنبه کو تشتگی دن و نه بجرباندنا پادشاه پشتی کل سر وی فکر سر وزیر سکنی بگود دبه راست روح جلیک شیرینه که ایجار بسا و وی بترسینن و بسر وی وهرن ام بنرن بکا ایجار چجه دادکه و قد نبه تشتگیر نوه جه نجرباندن چیتره هیویدارم که به پلانه جمسب زوره ری و جه شامران شانی مبدأ بکه نما دکارم لحنبر وان برینین ده بدن آمن ده و بونه دبار بکم به ویر رجی نسکنن و سر بفکرن بیوی کی دن ری هیا یا نا دبی ریک دن هبه که حتی نها ما عقل نکربه پشتی کو پادشاه اف پیشنیارا سروزیری مزن پشراند و فرمانا بجهانین دا و سروزیر تاولی که تفگری او فکر اوخوا وک فرمانک پادشاه بر نویساند و گهاند سرلشکر جی نسکنی و چند قصاص سربر شاند که فرمان بگین جمساب و ترسا مرنه بردن دلیوی قصاص سربر بوی روی نخوای رش و قبه فرمان پادشاه گاند بون جمساب هینا گاوا که فرمان تخواندن چی پین جمساب پی رفسیان پشتی که جره گوتن نه حوجه اکو ام لبنده تا و مکروهاتن تبمینن جخوا جبر که دو داکتی باجار بنردی و تا او دیتیه خونه تجی یدی درمانه ام حتی بیسکه که ورن تببن و سر تجهکن اوی بخونه تا پادشاه راحت به قصاص و سربرین رقبیه جورا وقتیا بون و هنکی هشته بون که او لسر وی روشه خویا داوی بفکره پشتی که هنکی او ده حجره ده بتنی هشته بون قصاص و سربر به شاش دا و پاش دا و گریا بون هاتبون دست جمساب گریدا بون هاتبون بن پیوی او راکره بون وانی بون لبر گوری سربرین دابون سکناندن بری کو چاوی نگری گری بدن جرا گوتن بنر دیسا جی او شانس ته هيد کلیک کا داوی هي کنگی تخواست کو دلخوا مکروری سری خو بهجنه بس امی وی گاوی سری تجینکن لی هویا ما اوکو تو بری سرجه کرنا خو شردن وان قبول بکی او جه شامرانه ببیجی تو حیفی ام ناخوازن سری یکی وقت
ji bedenê wî bifirînin. Li pey van peyvên xwe çavên wî jî girêdan û yekî ji wan serê wî xwar kir û danî ser kêvir. Recefandin laşê Camsap ji çavên wan li rev ya bû. Yekî ji wan got em cara da wî ji dest jê dipirsin heger tu nebêjî tu yê bibî qurban, heger tu yê bi peyvê serê xwe bihejîne ku em serê te nefirînin. Wek negotin qey ruh gelekî şêrîn û heta ku li mirov biqewime, mirov fehm dike bêka çi qas şêrîn e û mirov dikare çi qas tiştî di oxira ruh te feda bike. Ditirsiya ku şûr bigêje laşê wî û bimire. Ruh ji laşê wî bikişe û here. Bi wê tirsê serê xwe hejand, tavilê serê wî ji ser kevir rakirin û çavên wî vekirin. Paşê destê wî hatibûn şidandin vekirin. Camsap wek tiştek jî ji hundirê wî çûbe xwe kêm dît, heta kelîkekê berî ku biya wan bike û ji wan bixwaze dest nedin wî jî xwe xurt bi hêz didît, lê niha xwe pûç û bêkar didît. Ruhê şêrîn wê tirsa ku xwe berdabû dilê wî xwedî kiribû, hiştibû ku biya wan bike. Hîna wî ew poşmanî û hêrsa ji qerara xwe daketinê nedabû. Hêlekê qesas û serbiran ew dan ber xwe û anîn hinda serwezîr. Serwezîrê ku li benda xeberê bû bidîtin û hatin wan gelekî kêfxweş bibû. Serbiran ji serwezîr re gotin: Serwezîrê min, Camsap ji me xwest ku em serê wî ji laşê wî nefirînin û ew ê cihê şamaranê rê me bide. Me ji ew nekuşt, em anî cihinde te. Serwezîr bi kêfxweşî got: Ez gelekî bi vê xeberê dilxweş bûm. Belê heta îro te ew êşa kişand Camsap, ji roja hewil de tişta ku ji te dihat xwestin te yê bianiya cih û serê xwe neaşindiba. Ne te yê serê xwe ne jî serê me neaşandiba. Biner te dikir belêhek ruhê xwe bi di oxira marekê de bide. Ma lê hejayeka qey heyfa te em ê niha herin wê bigirin û te azad bikin. Ruh şêrîn e, dunya xweş e, jiyan tiştekî wek wê xweş tune ye heta ku tu li lada wî rast hat tê fehm kir. Dehî car vêya ji bîr neke, carek din li xwe wisa neke. Serwezîr tavilê ji padîşa re xeber şand ku Camsap hatiye rê û beyî ku bi derengî xin ew ê bi Camsap re herin cihê ku şamaranê lê ye. Serwezîr bi xeberdayîna padîşa re şandibû pey remildar û şêrbazan û ferman dabû leşkeran da ku ew jî zûka xwe amade bikin. Camsap bi wê hesta têkçûyîna xwe berda erdê nema karîbû li ser lingên xwe bisekiniya. Ji kerba hêsir ji kanîkên çavên wî diherikîn. Ji xwe re digot ez ê van bibim heta cihê ku rê di wira de ye, qey ew ê şêniyên bajarê binerdî û şamaran hatine me bibînin û cihê xwe biguherin. Belkî tew niha wan jî zû ve cihê xwe guherî bin û barkirin bajarekî binerdiyê din. Wê hesab kiribin û fikirî bin ku goşt û dar li hev nakin û dibe ku ez nikaribim heta dawiyê xwe li ber eşkenceyê bigirim. Lê tevlî ku wî wisa ji xwe re digot, jî dilê wî jê re digot: Li vira tu yê neqenc dikî. Lê kesên ku carekê kemanî û ziyafê xwe rê nêyaran xwe dabin û ketibin kemîna kemanî, îxanet û rêya xerab nema dikirin zû bi zû jê vegerin. Camsap jî nema bi xwe re didît ku li hember wan derkevin cihê şamaranê. Delala ber dilê xwe re rê nede. Ji dêvra wê xwe diavêt û bextê vexwandinê û girî. Serwezîr tavila bang li çend kesên xurt kir ku werin têkevin destên Camsap û bi rê de lê miqatebin. Gava ku derketin derve Camsap nêrî bi hezaran leşker wek ku ew ê herin şerê artêşeka li benda wan amade ne. Ji hundir ve di qilqilî û keserên kûr vedidan. Ew li textere wan kirin, 4 kesan rahiştin textere wan û li gorî rêzanî û rêgotina wî ketin ser rêya ku diçe hinda bajarê min erdiyê şamaranê. Hîna serwezîr tevlî leşkerên nû derketibûn rê û diçûn cihê ku bajarê bin erdî lê
بنردی لیه خبر جه پادشاه گهایا کو اوی پادشاه جی لپی وان درکوه ری و اوی نکاره به بسکنه 113 114 تنیه تشتک بیادیه